lajeng siang 5D lan sarang-sarang sinamian titiang mawaste Lukman Maulana Kusuma saking program studi ilmu sejarah tiang badhe maparken biografine Isaac Newton kangge tugas akhir bahasa Bali. Isaac Newton lekat tanggal 4 Januari 1643 ring Woolsthorpe, Inggris. Newton lahir prematur, ia nganti ngidayang jalep kagelase pas lekat. Tugas Newton nucerik usut lung tiban, memene merabian malih lan ninggale Newton sareng dadongne. Tugas usia rolas nganti 17 tiban. Newton melajah ring The King's School London, sane mangenah ring Grantham. Keluarganya nyuwudi Newton uli sakolahne alesane apang dadi petani dogen. Manggala King's School lantas nyekeni memene Newton apang Newton buin masuk ke sekolah, apang ia maragatin palajahane. Newton ngidayang tamat sekolah duges usia kutus tiban lan maan nilai luwung. Ring Juli 1661 Newton katerima ring kampus Trinity College sing nganggo pangajaran Aristoteles. Nanging Newton kaliwat demen memaca gagasan-gagasan filsuf modern sekadi Descartes, astronom Copernicus, Galileo, miwah Kepler. Ring warsen 1665 ia manemu perindikan teorema binominal umum lan ngembangin teori matematika sane berkembang lantas dadi teorema dasar kalkulus. Miwah liu ahli sejarah sane percaya Newton lan Leibniz ngembangin kalkulus untuk mapelasan. Makeda dua mulai ngangge notasi matematika sane malanan manut saking sawitra paenek Newton. Newton sube maragatin karyane kanthi makundang-kundang warsa sakonden Leibniz nanging tusing publikasine kanthi warsa 1603. Ia wawu ngejelasin makajeng ring warsa 1704. Dikala ring warsa 1604 Leibniz sampun mulai nyupnyahin parindikan untuk karyanyane. Notasi miwah metode diferensial Leibniz secara universal ngadopsi ring daratan Eropa. Antukan kerajaan Britania Baru ngadopsi suut warsa kutus dase guang kalih. Ring warsa 16 sia-sia anggota-anggota Royal Society mepisune Leibniz nyiplak karya Newton. Pasilisan niki mamuncak antuk warsa 1711. Royal Society lantas mutusi Newton sane pantes dados panemu lan ngecap Leibniz tulus tukang jiplak. Newton diakui sebagai penemu teorema binominal umum sane kaangge ring sinamian eksponen. Ia masih maulihin identitas Newton. Metode Newton mengklasifikasikan kurva bidang kubik ngincanin kontribusi sane substansial untuk teori lianan. Dan sane kapertane santuk diangge pangkat pepecahan lan nerapin geometri koordinat angge nuntasin persamaan Diopantus. Saking warsen 1670 kanthi 1672 Newton ngejahin ring bidang optika. Santuk ring periode mangkin dia menginvestigasi refleksi cahaya, nunjukin cahaya prisma punika ngidayang mengadomin cahaya putih, ngerseyang spektrum warna, miwah lensa lan prisma lakar nyatuang cahaya-cahaya punika dados cahaya putih. Ia masih ngadengin santuan cahaya warna tusing lakar berubah sifat-sifatnya miwah melasin berkas warna lan nyorotin ke objek sane lianan. Newton nyatet yening ia tusing peduli minap berkas cahaya punika dipantulkan, dihamburkan utawi ditransmisikan warna berkas cahaya tusing lakar berubah. Sapunika ia mirengin warna adalah interaksi objek sareng cahaya sane sampun mawane lan objek tusing menciptakan warna pedidi. Niki dikenal sebagai teori warna Newton. Santukan warsa 1670 Newton malih makarya mekanika benda langit sapunike gravitasi lan efeke saking orbit planet-planet ring referensi hukum Kepler tentang gerak planet. Niki dirangsang oleh pertukaran singkat untuk warsa 1670 kanthi kutus dase sareng Hooke sane katunjuk mengelola korespondensi Royal Society mewah mabuka korespondensi sane dimaksudkan ngangge ngidih sumbangan oleh Newton terhadap jurnal ilmiah Royal Society. Newton ngirim hasil karyane niki ke Edmund Halley mewah ke Royal Society ring De Motu Corporum Injirum, sebuah risalah sane katulis ring sia halaman sane disalin ring buku Register Royal Society wonten Desember 1604. Risalah niki memargiang inti argumen sane ngembangin prinsipe.
Prinsipe dipublikasikan pada 5 Juli 16 oleh dukungan miwah wantuan keuangan oleh Edmond Halley. Ring karyane puniki Newton nyatakan hukum gerak Newton sane mamungkin kemajuan sane akeh ring revolusi industri sane lantas. Hukum puniki ten malih direvisi lebihin 200 warsa lan kari dadi pondasi ring teknologi non relativistik dunia modern. Ia ngangge bahasa Latin gravitasi, santunan efek sane makin maden gravitasi miwah mendefinisikan hukum gravitasi universal. Ring dasawarsa 16 dasa Newton mengkarya tulisan sajumlah risalah keagamaan sana ngebahas penafsiran harfiah Alkitab. Kepercayaan Henry Moraine di alam semesta miwah penolakan dualisme Kartesian mirip suba ngelemesin gagasan-gagasan keagamaan Newton. Naskah sane ia kirim ke John Locke sane misi bantahan terhadap eksistensi Trinitas dan malih diterbitkan. Karya-karya akhirnya The Chronology of Ancient Kingdom Amended kang ditulis 17 tutus lan Observation upon the Prophecies of Daniel and the Apocalypse of Saint John ditulis 17 diterbitkan setelah kematiannya. Ia masih macurahkan waktu sane akeh antukan studi alkimia ring warsa April 1705 Ratu Anne ngicene Newton gelar kesatria ling plesiran ke Trinity College, Cambridge. Pengicenan gelar puniki minap maduwe perhitungan politik saking pemilihan parlemen untuk bulan Mei 1705. Daripada pengakuan karya-karya ilmiah, Newton miwah jasane sebagai empu percetakan uang logam. Newton antuk ilmuwan kedua sane oleh gelar kesatria sasuut Francis Bacon. Nampak ring akhir hayate, Newton menang ring Cranberry Pak, nampak ring Winchester lan kemenakan perempuan miwah suaminya kanthi ia seda warsa 17 Newton seda rikala marerepan di London pada tanggal 31 Maret miwah dikemumikan ring Westminster Abbey. Sesampun seda awak Newton, uningine sekadi bapak gravitasi, mewah poleh gelar jatma sane maduwe pengaruh nomor kaping kaling ring jagate disambun Nabi Muhammad.